Šeme za meda kape imam za 5 veličina, od rođenja do 3 mjeseca, od 3 do 6 mjeseci, 6 do 9, 9 do 12 i od 12 mjeseci do godinu i po dana. Ako hoćete za konkretnu bebu, te možete da izmerite obim glave, onda mi samo javite koji je to obim glave, ja ću vam poslati odgovarajuću šemu. U svakom slučaju imate materijal koji je potreban za izradu. Sve je na engleskom jeziku od početka do kraja šeme, znači imate i šemu i ove ostale informacije koje vam sada budem dala. Koristi se Himalaya Dolphin Baby tavunica ili Valenciennes Bunny Baby. Šeme šaljem isto na mail u PDF formatu, tako da možete naručiti odakle god želite, s obzirom da se dostavlja na mail. Može i ko živi van Srbije, naravno. Dobijate također i bodove koje koristimo i skraćenice koje koristimo u šemi. Kako da čitaš šemu? Informacija također uzorak, konkretna šema za kapu, šema za uši, fotografije gdje da ušiješ uši, fotografije po redovima. Eto, to je to. Otprilike sve što vam treba. Šeme su namenjene ženama koje inače već dugo heklaju, odnosno ne mora ni dugo, nego bitno je da se snalaze sa šemama na engleskom jeziku. Za žene koje su nesigurne u heklanju i koje prosto ne znaju ni da se snalaze sa engleskim šemama, a i vole da gledaju od početka do kraja kako se hekla, za njih je obuka. Također obuke imam za svih 5 veličina, ali za onoga ko zna da hekla sasvim će dovoljno biti šeme. I razlog zašto prosto šeme su dosta jeftinije u odnosu na obuke, to je zato što šeme nemaju nijedan video, znači nemate video kako se hekla kapa. Naručivanje se vrši preko Instagram naloga, pošaljete mi porukom koju šemu želite i u PDF formatu naravno šaljem sve po dogovoru, tako da javite se već sada.